ریوبریا خسر یا کانتونا جزیره لباجار سرکانیه او جیش آلیه خواه حاضریان دکه. لسر دو آلیان کاروبار پیشوازیا پنابران و هر وها ده آمده باشی دنه. جمله مروواهی ده کامپک ده آمده کرن و هر وها پیدوین مروواهی دین بدست خستن. أنا مساحتها في عرضي جمع دورة 3000 دورة 6 جي أم 20 ما أنها جاهز لكن دور 4000 شاندر أو تيكافيه تشتي قوي بي عوائلي قوي بهجر أنا يعني تخمين أمد دورة 5000 عائلة وبهجره جبر لگوری آسایشه گوداعشه دخوازه هن اندامن خواه دنا وان پنامبرانده وان بر بسر کانیه و ریبکه وک مینا کومن و شارتی دناوا باجار سر کانیه ده کار بکه لذلك أو ترسى هانيكي أنا كالجمة هي أم وكا سايش باجار سريك عني أم د أمنيتي دقيق أم ناهي لنفاكسي وانيكو أي إنسان يكو جبرب بداخلي سريك عني أم أمنيت أويد نرم مريكشي أفكسي هانيكي داخلي باجار سريك عني أم كفيل جير خوازن كاوي الكيجا مالي بالكيجا حارتي رازي سازی ین مروواهی ین هرمه گومان دکن گو بدستپیکا اپراسیونا رزگار کرنا رقایه و زیدتری 300,000 مرو بر به باجار سرکانیه و باجار دن ین کانتونا جزیره ورن ریدیاره گو کارنیا ریوبریا خسرا دیموکراتیک نبقاسی آلوزیا مروواهی یاد انجاما بنابرانده أبشي أنها أم تعدايا قدبين زبستانه أو سرماه هناكي تعديل مدكه وجبر فيها وي شاندر جي كيمن شاندر تونانه أم تخوازه هركس كم منظمات يعني آلي كارية مربكن لأنه إيه جيرو جناو 11 ربع بري خد دبا مناطقي باي كردي يعني بحزاراتي أمشي تاني أم نال حقينين وكيمانيا شاندرا قالك الجمع هي افدر ریا سرکه یا گوش رقایته بر به باجارین کانتونا جزیره بر به سرکانیه و جوی دری خلکین گوش آلیه داعش درون و الخور باجار سرکانیه دگرین دوی دری درواز دبن ریبندین کنترول این آسایش روجاوای کردستان به کاری باره ین اولکاری را دبن جبر مترسین امنی ین اولکاری جی هنه زانا عمر دنگ امریکا نافچه سرکانیه